Kaseng juga noi kai school keberang Shumi dang Shen hagas nam arajar kat kendai. Hagani ke kenti kelami perthai sasisen ban pen pau ye ki babun ki jing juga noi kai. Kam tam na ke jing pihak kerdan palat ke sarkar ye ki school hagajela. Ban pen pau ye kini ki jing haga khat santerik mentau nai wing arajar arpuwei. Kalawan ni kendu ye ki nong pathai kubor hasilong press club. Hakaji kendu bikinong pathai kubor kani kaseng juki noi kai jongki school ki bahaki kedan baper kabalat tip ka Meghalaya Schools Welfare Development Association kabakan thop na du kinoi kai pre-primary, secondary but higher secondary. Hakaban kong kalapan pawi ke jing so benyaw halor ke jing le jong ka NIOS kabawat la ki babun kinoi kai ki baile ye ka examen diploma in elementary education kata ka DLED. Handrai hadu mentah kini kinoi kai kimpat yo eka certificate. Kumta naka liang juga ni kaseng kala dawa naka NIOS bat naka MHRD ban pelat no eka certificate jong kini kinoi kai ki bala pendap eka DLED. Ha kaba tang ki baye khon naka sin ke benengkong ru kila don palat sans pangut. Kawai de kamat kaba kani kaseng kala keren ha kani kasengi kadai halor ke jeng ang nur jong school baper ban kino sya ki wei pat ki kerdan. Namar bun ki school ki bala syakri di ki bun snem handrai dang penne sa yaki hakajuk ke kedan ka bakta shibun ki noi kai khamtam hakajing pher hakajing si ke tulap yaki kum kanuksa ki noi kai jong ki ad hoc lower primary saban song that nyo nakakam kat ba katulap jong ki kadang rit bha nalor kani ki nong yalam jong Meghalaya Schools Welfare Development Association kila dawan ka sarkar ban ai yaki certificate of recognition yaki school ki bala itu bat ki bala yo jing yarap jing siyo nak sarkar bani keren halor kini ki jing kani ka seng kla shong jing yalang ru haka arpo terik menta ubnai nai wing arajar arpuwei bat hakini ki kindiat singi ki banwan kan let ye kendu ru ya ka sarkar ban pen pawi ye kini ki mat jing dawa ki jongka kani ka sarkar menta kadan por stang hislam dara kadan ka bakwa banle kadi banle no bat kani ka budget kani ka mangtengka ka banwan kan dei kalat bakadu bakan penulong ya kadu kanu ka ba katemu kani ka sarkar kam dei banhun tang hakai ke ika bladat baka balaya besikanta namar ngi la ya kren thiaba baka sarkar na du gipo basyo banara ka education policy kaladan ka commitment baka education kan dei ka priority tena kala jongi dengi kwa ban jurek sarkar bat in sakran namar ba ka education department nilai kala dan pa ka jing pukre ka jing alot bakan pendap iki thong jongka deka jing ka deka pisa dingin sekendu ru chief minister ban ekran hato ha ka deka mang pisa ka banwan consider am ya kata ka tingkat kam jong education department